Emne sebepten ayal kişi geç karaydı. Sebebi takay kıymıl harekette jüret. Yetiden geçki kıymıl harekette jüret. Buna ol yerde oturat buna. Apavuz oturat atavuz bilen. Apa kança da yaşınız? Kançaga çıktınız? Gel biriniz mi ava canınızdağı? Munaka. 80'e çıkıp kaldınız da? Munaka kıraçı. 80'e çıkıp kalan apavuzdu gördün mü? Yapacağına kadar 80'e çıkıp şimdi oturat. Canında avam oturat. O da 80'e çıkan. Avam ucu şu kampirden surap koydu men çıkkanda. Oşo çıktı okşayta öyle okşaşıp kaldı da. Avam meni görgönce kal uğu öyle oturat jönüle meni şunda. Ayal kişinin bir nesesini bayqаңыздар erkekler. Ayal kişinin betine tırış düşse dağı, ölüp ketse tiline tırış düşpeydi eken buladı kana. Şunun için arvаңыздар бар болуңуздар. Eceleriz oturat. Murda uşundayla da konsertlerde akordeon menen ırda batsa, akordeon menen koşo dem alıp, ırçı menen koşo ırda çelеңizler murda. Esi alat elеңizler konsertke gelip. Hazır naborot bolup kalgan gelip konsertke gelseň. Konsertke esi algany gelip çarçap ketesin da gelip. Şunda estradalar ırçılar çıkanana düngür düp tak muzikası kete beredi. Ünü qayerden ırda batkanын bilinbey. Şundan tak düp nöp dep koyat ançamca jerinden çıkıp koyat üylleri. Al görse sozgon jer eken da nöp boldu жерден çıkarıp koyat. Irlarız özgöçkün mene. Hasan Ali Kerimbayev'in qanday jaşlığa çıkarmabız var. Al hazır estradaga jıldızlar Yaşlar başkaça özgöçe olup ketdi. Hazırkılar 21-ci yıldızları sile mындай жаштары sile жаштар молодежь başka жакка кетип калган да ушундай кулакка наушниктер тыгып алган. Астронавтlar тарапынан. Бирөө көрсө оорулуу дейт. Üşüp калган экен бешара оорулуу. Ömrüңүздө бир ушинтип турдуңуз беле астронавкада? Сүрөткө түшкөндөр башкача болуп кетти азыр кыздар. Салда отурасыңар кыздар, а? Мурда сүрөткө түшүп атканда ушинтип туруп мындай бир аз мынтип кыйшайып койсоң апаң урушат эле. Гайшибек тистирелиң деген энди урушат эле. Азыр наоборот экен кыздар сүрөткө түшүп атып эле. Эм тартайын деп эле. Эмне деген сүрөт ал? Эчеге үйүңүздө ушинтип түшкөн сүрөтүңүз бар ушинтип түшкөн? Men uşuğa gelip beş yerden görülecek kurman canında atkan uşinip çıkan süretin. Başkaça süret göçüyordu kesinler. Zamanға жараша айтып atmayayım, zamanға жараша ırçılarımыздın ırları da başkaça. Ulanbek Taşkoçoyev деген nükavesi var. Oho! Hani benim ulu muğundalar sizler tanımışlar. Malajoş zaqtlar esin arasılar. Oho! Ulandı görgende azırkı malajoşun kırışası jılıp edeti. Toylarda ulandı görgende hiç kim meni yok. Tol boşon janında olup kalatmanda ol. Oşol ulan degen hükavesinin bir ırı var eken. Estrada men ırdaptır, mınday süyü temasında ırı eken. Men hazır anın ırın okup bersem, sözünü okup bersem. Sizler minçiңizdер мүмкүн тынар эптеп элди күлдүрүш үчүн ушинтип сөзүн жазып алыптыр деп ойлобосун деп мен ошонун ырына келгиле. Öz ubağına geldiler. Biz kişine erterek başlap koyduk da. Munolar da gelip alışıptır. Şular kokşoyla gelmeyesinger mi? Konsertke geçirek gelgenderdi mınday. Konsert uçurunda, toy uçurunda ulan mına eşki basa veret koy mınday basa vergenderdi. Tura çünüңүздөр. Başkasını bile men tura çürem. Sebebi buna kaçtımda can kalganda şimdi ulan toyda 2 yıl çıkıp gelgemde men eşke. Kaçtım görmesi hoş göredi. Can kalgam dedim da ulan görmesi gelgem. Oşol ulan degen inimizden bunday bir kuplet jazdırıp algam da ırından. Uğup görüngsüzler hazırkı Ravşan ırda atkan çıkarmalardı bilen uşul hazırkı çıkarmalardı salıştırıp görüngsüzler. Eğer operatör dayar olsa maestro Ulan Taşkoçoyev'tun süyü temasında. Ulanbek Taşkoçoyev. Nasıl sayma paralı?
байқалалы. Ана шығарма. Разан сайға баралы, салқын жерді табалы, матрас салалы, өлгі чөкті өшіп. Анан кетіп қалатымыш да? Кетіп қалғанда мені ішқылмағының машқышын қалбады ерді. Анан кетіп қалалы. Исрайдин Аманбаев деген ағайымыздың жашынағай шығармасы бар. Менімше сөзін Мидин Алыбаев деген ағайымыз жазған болуш керек. Исрайдин Аманбаевтың сүйүү темасына жазылған бір жашынағай шығармасы бар. Шылтоо қылып чочубасын дегенсіп, жақаңдағы қызыл гүлді жыттадым. Қараңыздар, ше? Мұрдағылар қандай? Жақасындағы қызыл гүл арқылы білгізіп ода сүйісін. Шылтоо қылып чочубасын дегенсіп, жақаңдағы қызыл гүлді жыттадым. Матрасы жоқ әле. Мұрда жеңелері шунчалық чувствительный болғаны кәстер, а? Жақаңыстарда гүлді жыттаған әле сез сіген да бұлар. Жақада гүлді жыттағанда, бала үйлешті де чікені жерде. Азырқы қыздар міне ушунчалық түзірдамайынша түшінбейіз көрім, не бәлесілер? Мұна оландың ұрына салыштырмалы ма? Қыздар отырасың ара салда. Жігітіңер келді дейлі. Жүр сайға барып келелі деді. Сілер мақұл дедіңер. Негедір жігітіңер матрас сүдіріп алған. Сілер сұрабайсыңар мінеге деп. Бұлар білет екен, дейткен, Алтымыш Қадыров деген ағайымыз бар әлі. Рахмат өтіп кетті. Алтымыш ағайымыздың көз өткеннен бұйыр мұна 17-18 жыл болып отады. Өзі көз өтерден мұрда 3 жыл мұрда жазған, 4 жыл мұрда жазған бір жашынағай шығармасы бар әлі. Бірінші Алтымыш ағайдың өзінен Қарасуда Рахман әке көзі отырып ұқтық әлі. Келін келді жар-жар деген жашынағай шығармасы бар. Мұна күні ұшыл бүгінге чейін келін келді жар-жар. Қайсыл тойға барбасаң Алтымыш әкенің келін келді жар-жар деген шығармасы менен келін кіргізеді. Емне себебі шығарманың сөзі жақсы жазылған, оңы жақсы жазылған. Ошон үчүн ушунча жылдан бері шығарма жашап келетат. Азыр биздин жаштардын арасынан дагы бир жар-жарчы чыгыптыр, жар-жар айткан. Квеншик барга ким эле? Азамат деген инебиз бар экен. Ошонун келин кел деген ыры бар экен, келин кел жар-жар деген экен. Мен угол вообще кырсам жылып кетти ошол ырды угалчы. Сөзі мындай екен. Маэстро да ярдам беріңіз, қандай елеш? Сөзін ұғып көріңіздер. Азырқы жар-жарда, Алтымыш әкенікі менен салыштырып көргілеме. Маэстро. Gelin gelgenski, çaydan koyganski, kaynene kaynata jırgaganski. Gelin gelgenski, uyda oturganski, güyösün ayabay semetip bakanski. Ana, gelin gelgenski, çaydan koyganski, kaynata kaynene jırgaganski, güyö olanı semirtip bakanski. Ayski. Güyesini ayvay semirdi bakkanski. Zalda üylöngenden semirgen erkek var mı? Naborotko ha? Naborot 4 ayda ramı kaladı erkektin beçaraşı. Bir demege jölönmeyince oturbaysın ama. Güyesini semirdi bakkanski. Gelin gelgenski dedi. Gelin dağı Hammerde gel oda tamına üylenlegin ilerisi oturasınlar zalda. 60 bin, 70 bin dolarlık Hammerde gel oda gelin. Problemanı Hammer'e cüktüp geldiğinizde da bırakçılar. Problema Hammer'de muzikanın koştasında gel oda koyuyor. Gelin gelgenski. Gelin dağı birinci gelgende başkaça gelesinler. Ha gelinler. Zalda cengeler. Esinizlerde var, can gelin bolup kelgeningizler. Can gelin bolup kelgen gelindi görsen, boğrun oruytan bolup kelete bular birinci gelgende. Şimdi boğrun oruyut görsen, ölümüş bolup kelişet. Ölümüş. Bir yıldan bayağı ölümüş gelince o şimdi bir amalatka. Şakta kop koyup göngü çakılar tenim, sendirge çakavasana deyip durgan bolat. Kız gezinde bağıracak, jaman katın kaydan çıktı deyip koyatko.
Kız gezinde çirkin, oy canım tanışkanda kızlar menen tanışsan. Oğuzunardı çoğun açpaysan o çirkin ha canım. Çoğunuz tanışıp olmaylı, atınız kim desen, atı Cipara olgan bolsa, Cipara da oğuzu çoğun açpaydı. Çoğunuz tanışıp olmaylı, atınız kim desen, Cipara dedi. Cipara. Bir yıldan varsan Cipara olup jatıp kalat o şehirde. Kafe kap gelip tamak alıp vereyim mi? Lagman içesin mi? Çay içesin mi desen? Katlet içesin mi sen? Yok men diyet adamın sıharik içeyim, kefir içeyim deydi. Ha? Bir yıldan keyin diyetani yitmenen izlep tapay kalasın o? O oştun gireversinden Mırzaның samsasında oturgan bolat. 28 samsan aldına uyup algan. Alın jaka tugan toң kaldına çıkatып koyarlar. Ayal zаты. Tabiatыңızдар bir başkaça жаралган калыпсыздар,